lijepa. Mislim da ovaj večerašnji odziv ljudi na razgovor, rekao bih prije nego na predavanje, to je u stvari jedna razmjena mišljenja i gledanja na taj prostor, u stvari jamči da sudbina tog prostora u stvari je u skrbi grada, odnosno njegovih građana. Dakle, oni žele brinuti o tom prostoru i oni će taj prostor znati sačuvati. Ja sam večeras izlažući ovaj plan, odnosno studiju, htio otvoriti stvari, neka pitanja, ukazati na neke metode i postupke kako se ti gradski interesi grada mogu realizirati u tom prostoru. Kakvi će ti interesi biti? Da li će oni uistinu biti realizirani ovako ili na neki sličan način? To je sad pitanje budućeg promišljanja. U svakom slučaju, bitno je da se ta tema stavlja u središte interesa i koliko god Šibenčani bili skeptični, ja mislim da je već jedan veliki korak napravljen, a to je da smo nekako postupno razvili tu svijest o tom prostoru kao mjestu koje ne smije biti izgubljeno za grad, a pod krinkom nekakvih razvojnih investicija. Ja očekujem da će upravo šibenski arhitekti naći interesa da u skladu sa pluralnim interesima poduzetničke, male poduzetničke lokalne scene osmišljavaju te prostore za različite uslužne, ugostiteljske, zabavne i druge programe.